te fia whaafelo ia tu lau whaafonga anga le nei tai au ma lole soifua manuia, alo mai o Talafoala Radio Samoa. Wa talo le whanotanga whaatope le leiba e so e mai loa ai lei unga o le whaipule mai sisifo Hamilton, Karev Sharma. O le tala mai lea alpa le mia Jacinda Ardern o whaawawai pea, o na whaailoa tu o inga Sharma i lunga o le social media, whaasanga i le pāti. O tu o inga nei wa whaasalalau e Sharma e whaapeolo o sawaina be boli ia ma isi whaipule. Ma o lea fo ina ia whaalau i loa screenshots po o ata o lo mi ai whaamatalanga a isi suia whaipule e lango ai hana whaamatalanga. E reported TV tasi, o lo o whailo ai fo e se tasi o whaipule le leiba e le o fina ngalo e whailo alo na suafa. E moni o lo iaile boli i totono le pati, whaapea ai le pale mene. O le langa ai o le neimata upu o whailo ai se tasi ua mo o mia le komesina, o lo o whaatala noa ina le amio na te ilo ina. O nei tua inga umolo o matua i te ena i le leiba, ma o nei tua inga fo i wasau noa i le pale mia, e whai e le pāti le whaai unga, ma o le amau ai fo i maleava noa e wha leo mai ei fina ngalo sui, ma i loa le isi la asanga mo Sharma. Te lau lua se fulu isi sui o le Defence Force ni usila o le amalanga i koleni fita Ukraine. Wa onga nei au fia ile wha o ngā ino la o malosi, wha apea taimi e mo o miai le first aid. O le masino me le taimi muli na malanga ile to otolu se fulu. E fe soani le militele a Ukraine e wha o ngā whana o tā ua o light field guns, ma o lea ua mai ale taimi o lea to otolu se fulu. O le au malanga wa tapena nei o le ao wa e to tono o le tolu vai aso i luma. Ma e wha mai ala to ngā luenga o le a wha mautu ai Britania e le aso tolu se fulu o November. E o atu i le lua se lau tolu se fulu fita Ukraine o le amanu ia mai neia o onga. Mai le Minister of Defense pe eni henare e le ngata o lo wha aso atu ai le to mai. Ai o lo wha atupula i ai fo i malei loa o tātou fita. Mai le Minister of Whaifafua New Zealand na naia mahuta. O le nei au malanga lo atangi ai pia le lango wha awawa New Zealand i le tausia o le file mu ma puinga wha avau malo. Wa atu i tua le aso e tatala i le whalaoloa tele le Costco i sisifo au kilani. O le masina le nei na fuafua e tatala i whai toto o le ulua i Costco i totono New Zealand. Peita ai, ona o le tuwai o nao o mai o le tele o totonga o le whale wha apea maisia a fiangol koviti ai maisi o le tau, o le ua tolo po ai. E se mai ai lai le whalaoloa tele se lau miliona, le ua to e tu atu i tua i nai vai aso lona tatala ina. O lo o wha awau peo na pisi le pamu penisini o le Costco o lo o tu wha afsangai. Ma ilunga reported TV tasi, e ese lava mole maua i lātou lo o wha o ngā ina, o nisi o lo o fia le te leo le wha mama a venga wha atusa i isi pamu penisini, a o isi o wha alia sa a mata e tolu se fulu sene le ese ngole tau ma isi kamupani, a o lea pena o le 5 sene lea ua ese ai. E ama le lua tau sanga lea ua wha atuai ai o na tatala le ward for wha apitoa mo le mental health ale wha le mai o Palmerston North. O le nofuanga lo wha o ngā nei mō ngase mo o miel fe soani le mawhauwhau. Ward Luas Fulmaltasi, wa sautala e leto e au ngā ona wha o ngā i le mai a mali li wai o le to alua. Masalo mia na pule i o la ua soifua le lua afes fulwha, e se reporti o mata upulava fo i wha ape nei le wha ai ungo le tausanga walu. O le wha ai ungo le tausanga nei na fuafua e tatala i le ward fo, peita i le whonotanga na nafi ale pulenga. Na wha amaunia mai ei loa o lea watu uatu i tua i le lua afe luas fulwha, ma ena o le luas fuluvalu moenga, tutusa lava ma le ward o loo iai le taimi nei. Ua sawai ma le fesili, po le anei se isi fuafuanga mo ngase wha atalitali ei le lua afe luas fulwha, ai pe wha afefea fo i le wha au popo o nisi moenga. Ela i manino se tali i tu pau o lea e fōlinga mai, o loo fua umalava i vaenga o loo ngā whātia i le tupe, ma o loo wha awau pea tala noanga le nei mata upu fuafua e wha mai a, i le vai aso nei. O le ward fole nei na ioe mai eile malo e wha matu mai eile tolu se fulu 5 miliona e wha atupea i le lua afe lua se fulu. Matala muli o le tae ao, e ono le to atasi le tangata maliu e ana to tonga tu low, le ana mau ele ainga mani rewe au kilani i to tono le atopau. O le mata upule nei o lo wha awau pea so e suenga ma e wha apea o le atopau, na wha atau watu ele ainga me le wha atau tui na whai ele vai aso taluai, e ki lia pe wha mama e seile storage, po o le whale na te wai. I reporti le Herald o lo tā wai, e ono le to atasi le e ana nei tu tino, ma oni reporti e le o mawhai ona wha amaunia mai e leo le taimi nei.
E le talitonu leo leo e yeise so tango le aina na mawaina le ato pau mai tu tino le waso eso eina nei. O tala nao le tai au manuia le nei aso.